Aku seri sa arena berposan kiam tak mulaku. Ala ko apa yuk? Anyanyi lah banyak sibuk. Ala ko sabe kok tak bisa. Ontong kok rin. Enggak ka. Pertanyaan guru lambe. Beri kok malam-malam di guru. Sageri sateng berak pande. Bet na chong. Kon posang sina belin cebo tak sadang posang chong. Dalam guru. Bet anda si beri kok ora si sageri sateng wah. Apa amal lagi? Ya insya Allah kan si guru. Tekaan tamu itu mantok 5 orang 10 orang betul pendaku. Coba yang malaki coba yang malaki mak benerong mulai saare lu belum bedemun sebulan lebih nama lagi sisa keris satang tamu orang rabanya cinta kabung anu apa ya si sakit minta aing biar lakona gila dari bodo tamu dari posoke bungkona banyuwangi genteng nyep perdain jajan pelka beri aing udah bah saksi pelka wah laman tiong ku sisa beris sateng oleh guru nyaman kayak ganti nalako mari na boy mancur bodo tamu Duh, kok apa bukit kok? Gila, mikol butok setengah kintal. Pas lopotnya abon ka bau pas salah kuli. Pas terentep. Tuh, apa sih buru gak ada ya sahagian mesti. Mau ada ijitan tabu, dia gila kelpas. Pas ini mau nyari dukun nih. Terbeda dukun si manjur boy. Mak le esak re terna mau bukan tampok. Kolan re mau niki baga dokter barcoma. Masalah re edolum ya. Serok re. Ada biasan ki baga tukang pecet bak dukun si manjur. Edim ayo tapi ya nemu dukun kok. Kolan kok re muntah tampok. Ada tak laku je lakun ni kok. Tak mari budok kan lagi kirin bensin di kok. Coba aku hanya tanya ke kanca kok. Mik beda saya tahu. Di mah beda dukun sampu deh yo. Aduh. Moncakan panca indra ke-6 kok ada. Masih bodo tamu masih. Wow. Masih bodo tamu bocong. Yang penyakit Andrea kabur penyakit apa ya gampang na beda aing kok diri guru aing semanti si sakti iya entek lun kok takut masuk angin di luar melolo kompong kita ada tamu yang kok awiri dulu ngala 1.500 enteran tas diri ya wala tamu ila datang ada lemalu. Munjan kanca kok saya tanya ro edina masih bungko nah. Kon ke sugember. Coba ngerti nih bener nih. Arya buka lah bang Arya. Berarti bodoh deh Arya. Terbener boy ya dina bungkon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etare maong ku mantiong kung kuwiritan sa kerisa tengah bocah 1.500 kayo. Masih bertamu ongku. Mantar beni tamu inaki otang bera. Mantar lagi berjekeo. Bati kali. Eki. Siyam tanangan ito. Eki gambar ni siyam betul. Eki. Noko. Tajuk TV. Tahu siapa tajuk gula? Eki. Besar tajuk dia kok. Ini kok cengkaan. Ini kok benih. Yo. Nyana TV. Eki. Beli mambian. Jauh dan gula dari Panci Kalisa, Pasar Caik, Dek Lauk. Dola was. Eki. Bocor. Eki. Kapar tuan na pandangan jaga TV. Kau le hanya tanya kaca kanca. Pas nolai petotu, cek mun panjenengan gak nito bisa nyaretin ben-benembein segala macam penyakit gak nito depon. Insyaallah bisa. Lepas dan gue lepas berangkat ke Kak Nito nolai petotu dari lancak gue berangkat ke Kak Nito. Oke. Jenua tika ni kolek sakit na pelek entah contoh deh. Sani kacare tanah. Kula beri abu toki. Kula grua nyon butok. Esabok kabau setengah kintal gitu butok. Esabok kabau. Boni setengah kilo. Bone setengah kintal. Banyak ni ko. Oke. Deh esabok kabau. Pas kula salah aku li senika. Pas ketepan dengan jo. Selama tengah. Oke. Aneka malam mak. Bit abit. Mak John sakit jangan gula. Sakit kan kau ingat seburu ke adok, ingat seburu ke tabu. Buru ka ada, buru ka tabuk beremana gini ko. Ani kerantan gula-gula tak kerjot pak jaga tedung itu. Oke. Mangana beri gula kan saya putok ento ki koros. Pas gula jaga tedung pak tabu ingat nikah. Oh no! Patenang sih, tau saka boter. Oke. Kayak gambar nih kompon tepat 3 bulan spesialis pon ke Oh, spesialis kayak tabu pak. babane nampoi wah macam-macam orang sakit Oke. boleh sih masuk angin tera ebi bula lagi perengan lagi aing andalan bula aing Oke. tapi tunya ni upanya kain bila yo bati aing pun beres nah bila ni ko tiga ni ko lempon tabuk mereka ni ko beja orang tak kelu bula tu tanya ke Tika lah se nyona food okra lebet edim matika lencelen na ba Bangkile pada lorong mak. bang kita lorong masuk ke gula big bodo ketemu kapopuren jalan-jalan angkar banyak jin nara coba dari tahu gula ketemu big gula kipas Ki ngingat nari. Oh, enggak gula pon. anak P3 tak kan Benih. beremah Beri gula saya putok jagung nggak sak cet edi erena sabe ni kacat pada kuburan keramat kak isa cet. ini kok mungkin banyak kayak tiga kasambut ini korok buru gak ada Oh, ontong sih kalau lekas ntar kakek sugambar thank you. gampang po nga lagi naing di bulo Thank you. Leras. Tete bulo kecak bulo nga laing Thank you. numpas Thank you. Oh, macam abis tu kon ulah gelak orang lain. Orang tangit turun dalam. Termanjur boy ya dukon. Engkau jauh terdena membatak medes, tak ring lawalang kok. Terus kau rasa boleh tang tabu reh. niko aing mati niko sakte Anu jangan ngolang gitu eh. oke beda nape Aju nanti di ceret.
Boh, kita tak tahu kan ini. Kuning. Anak, apa ini kok? Gandeng. Ini canteng si sate. Oh, Pusaka lambek nenek moyang bulu. iki. Mana kui cerek tak pate sate tak mandi. Habis si boros di kapan? Bulu kan ngalah ini khusus tamu-tamu penyakit berat kayak tiga ini. Ente bulu itu ana bulu. Iki. Oke. Iki. Di daerah mawon bungun apa? Kalau pai ulah duduk kon banyak tamu jadi lopaan. Iki. Pancing itu. Panci itu bondo. Iki. Nyaman apa tiga? Mamat. Ada boleh kan dengan mama dia? Mamat. Oke, nyaman mama. Iki. Jenggolang itu. Iki nape? Mak panjenengan atuh main ngak saya cabut dah nyabut. Oh, ini orang pulau. Oh, iki. Tak ada dalam ni bakal luar di. Bolan ngap kelengap pan ngak saya. Bani rabani tak kebeni. Oh, iki. Ara beri tenaga dalam tak kebok berok tiga yang banyak ini kok. Iki. Itu Iki. tiga hilang pol ini kok. Nama pulau tiga. Iki. Ni kau yang nombor tak ada bas, kena mati. Ni gula mati. Mungkin gak ada ke? Panjenengan saya nyebur ibu tak noro jawaban. Babantan. Oh, Jabatan gula tak ngalkok dan jabatan. iya lagi. Bahaya mereka deki antika kini om maringi nom. Panyakin ke ni kau. Norok mina pas. Sepas boros. Oh, iki. Aku ada kesu gambar. Iki. Mulai kesu gambar. Iki. Nang. Nyawar ke? Jika buru sing minum air ni po tak ada bismillah. Bo, untan ngelopai. Oh minum. Jin setan babayangan dua. Kita buat bismillah lebat air ni ko. Lampas. Oh, senek kaki. Jadi aku tuh minum po. Ulang boleh. Ulang po. Iki. Ya, Pak. Oke. Pakai bahasa di jonggol. Yang punya. Nanti sampai larang ni ko. Ngomong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini jelas. Ni kau pun oleh 5 menit 10 menit ton. Dalam marah sana air si pun ye membuktikan. Munai ngacia itu ya. Oh, sih ada gula, nanti 1000 ibu loh. Iki. Tiga beremanya mana yang pote. Iki. Iya, rasanya beremah dan narwa. Anu mulai agrubuk itu. Aku lupa. Iki. Kena berarti kon reaksi. Oh, iki. Tak cumi. Cukup nih. Cumi. Cungi. Asa aja deng hujan. Iki. Kiba aja deng pon tiga kali lagi. Iki. Cek marah kini kok kakan aja. Iki. Ngireng. Kampung aja deh. Ada jangan. Kamu aja deh. Oh, saya lem. Oke. Ngapa? Oke, ada por kini omon. Iki. Nangkau. Majar berem papasen di buruan. Air lah ngabik 2 gelas. Cinta mau tak bismillah, tidak 2 gelas. Biasa mau tak gelas seru lah. 500.000 orangnya bisa biasanya. Ketimun 2 gelas sampai 1 juta. Tidak bisa 1 juta. Tahu tangan. Bodoh. Itu gambar tekor. Mari bon. Iki. Dan nyaman. Paling
ember sih keluar rasa. Oh, kok ini kok para boros ini pun. Mak pakun raja ya. Iya deh, cik boros ini kok ini kayak angin nah biar cekak. Bok, nah di kamar takar jogo marani kok kita napi miang napi kita gedelan. Enten Sate. rokok lo pengen tuh. Pas berem mas. Ajunan tadi rokok. Ay. Masih kena nanti antar ke rokok-rokok. Bocah gue tani gue bisa gini, dia belum sementar rokok. Kesinti kajerajo. Jurajo. Kuku Apa tadi sosok kan? palang ke sugambar selagi adboy kan ki mereka rokok ini sugambar gitu tak kena Salah cerita deh. oke Yang jelo ke. gula le kenjoron ki ya libat rokok ki Eki. ki bentik le galak rokok Eki. ikan muka ini kok bodoh tamu tak ibar rokok boleh bisa tamu rondi rokok lebih ini kok dia rokok Kalau pai ke. coba lepas mana saya di kau lepas alo kau Nggak mau deh ke? banyak tong wi Rokok apa nih kaki? bo tidak tak tahu nanti tiga kali bodoh bacaan lagi di kok kau ini rokok selarang Dua telur empat nih kan? oke kau Eki. masih punya gigi Samsung Loren nih? tidak lagi bawa korek Enten. jika sila tak ibu rokok tak ibu korek ya burung pon bulu tadi korek iya kasih san itu Lo cari om kudu kon. Kalau orang tangi bokore kada lagi ya rokok. Dek kan merak mau tahu kan kok. Kita apa lah sebenting lah. Dua nama mati. Dia kepindahan aku tabu ya masih. Jadi kita tahu ember nih urus keluar. Terus tak kau mana boleh di. jika gini bodoh tatanggo nare panci bodoh si sake raben lepon bodoh di sa ibun dowoso di sugember sakte mandi bagi Kita langkong dan muda ni on pamit itu. bagaimana adika pon mulia Angki balai mana itu. Manter terima lagi manter tuli beres penggula. Oke, jika mantel dulu pas boros Angki di anak kong ya ngiling baik ki anu ning sakone kan to terima lagi. baik ki pena peten ki Aduh, bensin mo. Saya kira ning sakat kapi ni. Tapi kapi di ko ka gumbor dis. Pasti ka beli bensin ni ko pas. Bruh. Hindi ba boleh boleh. Nge? oh jika Eki. bapak beli boleh jika Aduh. Anu jangan langit to ke. bagian apa Obang ibagi kapi bukan ka panjenengan. tak tahu ki ya bula pas beli jika langsung disabok pada songkok Eki. Bula wala nya bining sekat kapin na ito. Pas. Mang na lagi puro sepeda. Subong bensin na ito kada sa koni. Tako tak tokok ka panci ito. Biasa na nabi 2 liter din gula. masuk tadi nggak bareng maniko Ano? Minta sawasan gitu ya. ente bula mata ngerti maksud tadi bareng mana tiga maksud tak Be. Dan gula kan obang sekat kapin na ito ya. oke Rencana dan gula ibagi kapi ka panjenengan. Mangga na iburo saya ketua Eki. Mangga lagi iburo sambon palay mana. Bensin to kada sa koni. pas bareng tiga Iki nyunay lasen to mabali dubolo. ay waduh dukon sosok niku minta sosok kita Engki
Upah. Dek remet gula masak ter, mun sebung bensin iki. Mungkin wala na aku mungkin juga membacut ate nani selan ket. Minta sosok lagi. Bulu tadi persisakan deh. Telu ini tak alu. Song kami bodoh karin. Ani ko berem mani ko bulo sosok pesek ini kada kia berem mani ko pas bulan matang Anu pon katin apa mana bi kak itu saos. Gimana Kan pon kabedean pon para pon petengan nih kok. takut nih Engki. Apa nih kak? Epet tak ada terus sarang dan gule. berem pas mau setak ini ko Epet tak ada. Awak tang gule ada kajunan itu. Gue lagi melihat bensin pas. Terakhir kemarin beli boleh gue kan ya. jika saya beli kan saya temu cak bilo Kemarin kan itu gue lagi melihat bensin dan juga. kayak bulan 2 bulan Enten. Oh tangga ada. pas gambar mah yo tangi kepo tak penape pon bulan sama teman kita oleh saya pon luang ini kudu gelas tika kepo tak penape kan asa tulian pon mulai kan di pemalan pon Ngireng nih. ge Ge. Turus hati yang kok tadi tukon seandainya maraja lagi sugember ya iyo tangi camoy roh anang komi ambil 1 juta walan air lah nabi 2 gilas makanya adik saya minta sosok kok tadi pesil sosok pegawai galak poli apa seong kuki sugember misalnya iya men abai empat majer empat abeli boleh kan pas kalir mau dibelikan aja Thank you.